Garialong, drugs sabiha klembang Baba Hajarika Raikom sai keri deng kaching nang. Sang tilangso sarting tiarong along rongger karklipon. Bangso Paroi Sira Troxikebra Pli Ani Marlia Tumapan Gramya Saki ke Hogalu Kapajirpon. Karbeng long life da Abirta long penili sami Juli baby nona juik tha Abirta ton pen. Penanganar ni pen Raikom sai ke atum dode sang sepen rakia bepar klembang atuma phan kiri tarlipon si kedam tangar ko ni phai crazy ajopor phai selom inu drugs sabeha klembang Baba Hajarika Raikom sai khari deng kuti pho rakia hormu pen chingnang cheklo Bangso Kirika Khuruga Sayalong, Bokajan SDPO John Das, Bokajan OC Moblik Brahma, Khatkhati OC Atum Penchenglo, Paro Isira Inkoi, CRPF Battalion Atum Chelangsi, Kedamtang Arkoni Pai Kri Isia Jo, Por Pai Isia Malong Pen, Birta Kelonga Tengpen, Baba Hajarika Hemalong, Chekom Damsi, Kirika Khuruga Say Dengponlo. Raikom sai khiatum dode sang sepen bangso sai deng posi kedamtang arko ni phai kresia jo pen ni phai kre hiniar ni am Baba Hajarika hemalong kirika khuruga sai deng ponsi a hemalong ke do hormolong jasame gari humthong dampar traki hum la pen a hemarlualong ri tari ponlo la pen Raikom sai khiatum pen ke do an a hem hormu pen chenglo ke do an gari along ri tarli ponsi dampar trak along pen hom trok kep sabon ke thaba hom long ponlo Laswajok Baba Hajarika long ke doan akhi jasemet amethang a hempen chenglok gari ke doan ta rakia bepa ke klempensi ka chepalong pu hon theponsi kaddo ka be sonta Raikom sai khiatum te pari deng ponlo Labangso rakia hormu pangrum pen Pharo Troxy ra Troxy ke prapho doji lapen hithialong ador laki kuti pho doji pusi Raikom sai khiatum pen ningje We stumbled upon information कि इनका कुछ में कुछ हो गया and post that SDPO OC बोकाजान का एक एक्टिव सर्विलांस हमने रखा We tried multiple times. आज सुबह अर्ली मॉर्निंग एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हमको मिला था कि he is transporting huge amount of drugs in a dumper. उसके बाद कुछ कट ऑफ हमने लगाए सर्विलांस पार्टी था घर के पास लास्ट में डंपर वी कुड डिटेन इट उसके थॉरो सर्च में इनिशियल सर्च जो हमारा था उसमें पहले आइडिया नहीं लगा किस जगह था बट थॉरो सर्च के बाद वी कुड आइडेंटिफाई ऑल टैंकर में स्पेशल चैम्बर इन्होंने बनाया है जिसमें करीब 16 केसेज ऑफ हेरोइन वेइंग अप्रॉक्सीमेटली 795 ग्राम्स इसके बाद उनका एक इनिशियल हाउस सर्च किया गया जिसमें कुछ वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स हैं जो आपने देखा डियर हॉर्न्स हैं टर्टल्स हैं सिवेट कैट के कुछ पार्ट्स हैं वो मिले हैं सो दैट इज़ रिकवरी एज ऑफ नाउ एंड देन हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस पूरे बिजनेस की क्राइम मनी से ही हैड कलेक्टेड लॉट ऑफ प्रॉपर्टी सो नाउ वी आर एक्टिवली इन्वेस्टिगेटिंग वो प्रॉपर्टी का डिटेल सो दैट वी कैन अटैच दोज प्रॉपर्टीज क्राइम से जितना भी इन्होंने प्रॉपर्टी बनाया है वी कैन अटैच दैट थिंग वी आर डूइंग आप लोग को जाने के बाद देन अगेन विल स्टार्ट हाउस सर सो दैट व्हाट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स दैट वी कैन Chokiola Sangtilangso Sarting Tiarong Kedamtang Arko ni Pai Porni Ronker Karkli Nangja Hood Rong along Kisung ki Popena Jok Ronker Arkli Ponong le Derlo La So Jok Kedamtang Arko ni Pai Kre Siarni Uthot Arni ki me long to see Rongisi Chingrum Petpen Ronker Karkli Ajaimek Dengpon Karbiang long angkang pi Prek jam habaralong Ronker Arkli Ponlo
bonta sangti langso sarthi ing tiarong along kisung kachetong pena jo rongkel atli ponong le detlo la so pen jo kedam tangar ko ni phai khre siar ni puthot mesena por long thusi ningka ne seka phan rong rubalong kisuk yun e pencheng lo break jama kisung pen kachapang rai ponjia phan mesen pen rongkel atli pondo News Desk report Karbiang Long Live Lakha Kep Hawarghat constituency Kaparlo Hauragha development block pen langsomi pi block ang kangar lukido bang pharo isira troxy kebra pli ni marli to phan gramya sakhi pu hok ponsi kedam tangar pani phaikri siar ni Karbiang no Termas Council em khonsing rongpi ahemet thang abo halong ke hogalu pi bajerpon Kedam tang suri hinira inkoira isianing kan matijong ni phai inkoira pho arni ingdeng sir kep ra troxy kalitang Atul Bihari Vajpayee amahang ke thegarni aphan aman pibonsi kechengsi bangthom kep so se ni marlia to aphan gramya sakhi ke hogalo pajirponlo bangso ajok gramya sakhi ke hogalo ke longpon ni marlia tum Karbiang Long Termas Council okpran kelang em khonsing rongpia phan archo ponsi ka choro lepen kurwang thu pajirpon এটা সময়ত আপুনি কৈছিলে যে গ্ৰাম্যসখীৰ নামত আপোনাৰ পৰা ধন লোৱা হৈছিল কিমান দূৰ সঁচা কথাবিলাক আমি দিয়া নাই মানে বেলেগে কৈছিলে এনেকুৱা মানে আমিতো এনেকৈ বিৰোধী হ'ব বুলি আমি গম পোৱা নাছিলোঁ মানে আমাৰ অলপ ভুল হৈ গ'ল আৰু তাত যোৱাৰ কাৰণে বেলেগে মানে কোনে কৈছিল কোনোবা সাংবাদিকে কৈছিল নেকি আমি মানুহবিলাকো চিনি নাপাওঁ এনেকুৱা অৱস্থা আমাক মাতিছে আমাৰ নিচিনা কোনোবা ৰিপৰ্টাৰে কৈছিল নেকি এনেকুৱাই Jokar akam lahai lang dunang po. Jokar long malong lima. Jokar akam doma bima pena akam klem klima lahai lang unang po makam. Ante tangka pinang pen sila bangsa lu kilong ma pinang ni lo. Itu mah. Pinang ni itu mah bangke. Tangka nang hang ma mana? Nang hang he. Sekai si pinang ni pen si kilong lama. Sila solo ke penilo. Bangso Gramya Sakhi ke hogalo kapajut ponalong Karbiang no Termas Council em khonseng rongpe hinpen bhogali bihu ahir jumi setami pajirpong lapenan parta cem ronghang kaningji vera sonsi non laso BJP a sarkar bangke asele ke chaklote aseta karpli lopa sonsi pinia bangke se ke chakpon upusi mayalong ningjepon অসমলং কে থাঙা বিহু ভোগালী বিহু ননমাং বম আলো সব পুঠাক রানে কাদো কাবে ভোগালী বিহু কার্ডম কাদো ভালো পাজে কার্ডম পনগেদার কি নিলি হেম না গ্রাইমো সাক্ষী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আগনিলি কেরম সকেরো না বাংলা পুরো যে ভোগালী বিহু থাকে বাংলা নিলি তো বিজেপি সরকার কে আকিতা নিলি তো চিহ্ন CM Dr. Tolera Mohan jiba GP itu mangke bangso sarkar ke asele ke changlo tangga arkli tu sini se ase karkli asono pini bangke election of hodili tum na solam mang je gramo sakhi appointment mani tum injir mar dum pai pro no BJP si sala so akam mangke along te homosita pibomlu sini homosita tu 25 tarik ne da pilo di bangke doan ta mani liron ya Habar ke hatben Harsing Rongpi Karbiang Long Live Integrated Child Development Service Matiti Hekpen ICDS apartment Panong Ponsi Social Welfare Sai Kamahin Pen Patirbi Ponsi Kiramtang Arkoni Pai Grey CR ni Langhen constituency angkang Palong Thomadi Malong ICDS ahem Kikim Kirang Japan Long Eke Samasai Kedeng Pon ICDS ahem laki langdamlo pulote osomar amahang thek detpen school along lo kapacharle aphan arta plem pleko kacharle ahin abekang hoi punja aphan laki ICDS atuma phansi RD padopondo bonta non malom ICDS center along abangke klim somar atuma phan lo kapacharli abekang hoi punja phana bangke thangnat ke klempon abe ICDS center ke do kodaklone lapen klempang phetum ke do konatlone si thekpon long ke ong Lasi non ke dobo ma sarkar ahin pen ke ongdung anganwadia bangke kapavir de ja phanta siding pondo laposona pora hot ke damtang ar koini phai khri siarni langhen constituency ka parlo center ke thoma phan sai hem ki kim kerang ja phan dipu LA a MLA bidasing ingleng ari deng si long e ke somasai dengpon
Bangso along ike sama maya long EM Tarendra Brahma ke pachini konthuki lahen lo non ke ICDS worker ke manja phan setame higher secondary angdeng unvek nangji lapen helper pusitame cap angdeng anke unvek nangji pusi pachini pon বুজিব আমাৰ বিএলসিসি ডাঙৰীয়া সভাপতি ডাঙৰীয়া আমাৰ সাৰ্থে লম্পি ডাঙৰীয়া খুজিব সেক্ৰেটাৰী তেখেতে খুজিব জুজা কৰি আছে খুজাটো ভাল সবে খুজিব লাগে বহুত মানুহৰ ভিতৰত এজনক দিব আৰু ইয়াতে আছে দুজনমান মই নক খুজিব যে বহুত ক্যান্ডিডেট হ'ব আমাৰ লাংহিনত 7জন হ'ব আমি গণামতে খুজাটো কিন্তু কোৱাটো এজনহে পাব গতি আমি যিজনে বা সিজনকে সাপোৰ্ট কৰিব লাগিব দলাদলি কৰিব নোৱাৰিব এই কথাটো মই কোৱা নহয় এই কথাটো আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ সিএম ছাৰে কৈছে Jongsi worker lapen helper setame kachale avi pulotangte osomara phan luthan thekthilo lase akimi education policy tengpen worker bang HS unvek nangji lapen kerab dona bang setame metric anke unvek nangji pusi MLA bida singing lengpen ningje pom এরিয়াত অন্তত 30-35 খন দিয়া হৈছে আৰু সেই হিচাপে প্ৰথম ফেজত আমাৰ ইয়াত ঢেন্টা ইংতি গাঁও কি ৰংমংৰি পইচা ইংতি গাঁও আৰু তাৰপিছত লাংহিনত ধৌগুৰি এই কৰি আমাৰ মুঠ ডিফু এলে মটপত 32 খন অংগনবাদী চেণ্টাৰ হ'ব আৰু সেই হিচাপে আজি আমি ৰংকাংথিৰ আৰু আমাৰ ইয়াত পইচা ইংতিগাঁও ভেন্টা ৰংমংৰি আৰু এতিয়া সামিনাংশ ফাউণ্ডেশ্যন ডে কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতো ফাউণ্ডেশ্যন ডে কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব আহিবলগীয়া যিটো নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ আধাৰত ইয়াত অংগনবাদী চেণ্টাৰ যিসকলে এপইণ্টমেণ্ট পাব কাম কৰিব তেওঁলোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ আৰু হেল্পাৰজন মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব Langhen pen sarpang ring tigathar karbiang long live Lakha Krepli Korkanthi constituency along Bharatiya Janata Party T Tribe Morcha atum patir piposi ni phai kre hiniar ni klemba amai padopon Bangso hud songaja kong an so zeka pang tang pen ke bang jemesi kilika hud kacherap tun thekpa meja phan chingki chathan satami padopon Inglong Sabor Community Hall along Kapadupon, Korkanthi T Tribe Morcha Klemba Amai Kangni along, T Tribe Morcha Amai Phu, Sam Panika, Kacharipon, Bangso Amai along, Alohia Manpen, Korkanthi BJP Mandal Committee Amai Phu, Dolo Ingti, Probhari Monu Sahu, Sakti Kendra Prodip Rongpi, OBC Morcha Amai Phu, Dilip Sahu Pendanglo, Penangan T Tribe Morcha Klembang Phu Bang Phetung, Chetong Dun Ringti. Bangso Amaya long Korkanthi constituency arlo T Morcha to mesen pen ke claim ke dam ponsi songaja kong an so se ke padoponja phan jethan pon an parta committee ang bong ke claim ke dam ra pedverji aphan si RC jit kaching wat padopon constituency ke parlopon ni tumla Korkanthi Mondol along hatta morcha do laso hatta morcha long penti morcha bangso executive meeting pini se la bangso executive meeting akinang sot ke lason lo ni tum Korkanthi homosti long pustame ti tribe tum pinangan adona faido pinangan armudo lase alang le tum aphan pustame non ke bang ye election along jate nang pacherab dun thagi phan la bangso mane unity aphan aja kong phan si pini bangso executive bang ke pati pon lase la bangso executive kibipon long pinangan kinang sot alam samini tum chithan pon la pen alang litum kedoan ti tribe tum stame la Korkanthi homosti long ke non ke bang ji election abang ke majok bang phule la Bharatiya Janata Party atiket long pustame alang li phansi bhut pidun pet je phansi tum chingwai pon Kewang GMSC kiliga hot komatsi party ticket ache banma laphan ke pa hayunja phansi ke claim che padu pidunang poputa chethan pon Lahai alam chingki jethan ponsi mesen pen Korkanthi T Tribe Morcha claim bangamai pachun pon T Tribe Morcha hoi pelai amaluke ei electionor kenuka agwam boli aji executive patilu ami jate jen amar Korkanthit
পৰাপক্ষ আমালোকে একদম আগবাঢ়ি যাম বুলি আমি সকলোৱে এক্সিকিউটিভ আজি সেইটো বিষয়ে এক্সিকিউটিভ মিটিং পাতিলোঁ আৰু যিমান আমাৰ ট্ৰাইব আছে চব একোটাত হৈ পেলাই আমি আকৌ পুনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হৈ পেলাই আমি বিজেপি পদুম ফুলক ভোট দি পেলাই আমি জিতিম বুলি আমি চবে ৰাজ্যে আশা কৰি আৰু এইখিনি মৰ্চা হৈ পেলাই আমি একোটা হৈ পেলাই আমি কাম কৰি যাম বুলি আশা কৰিছোঁ Dong mukak ben semsing inti Caribbean nong nai. Pinia Abirta kelo pansi kang toniglo do me thak me arni ki me.